Gama lami Siphelele Ndlovu, prison number 215137264, case number RC 277-13. I'm an ex-convict. Ngagwetshwa 7 years, ngaspenda 3 years 6 months ejele ngaphakathi for murder. Ngangina-16 makwenzeka lokho. So uthi kuchazela isitori sonke ukuthi sisukaphi size sifike la sikhona from ekuqaleni. So I was 16 years old makwenzeka lokho. Khona lezi ikhathi lezi ekwakusafika khona ama-plasma, ama-flat screen. Not ukuthi ayefika la khona. Ila eseqala khona ukuduma emalokishini engakadumi kakhulu yabo. So ekhaya sihlala sabafana abawu-5, abafana bodwa, nabashana baba abawu-2 nabo futhi abafana. So as a family sonke support i-case yabo. So ngasikhathi kufika ama-flat screen bese nokuthi makudlala ibhola sihambe selibuka komakhelwane yabo ngoba sithi banama-flat screen kubuya kamnandi khona. So ngalezo ikhathi already benokuthi lisale lodwa endlini lingasali namuntu yabo. So already lingayithandi leyo nto leyo ukuthi njalo makudlala ikhiza siyemzini yabantu noma kuthiwa isebusuku noma kuthiwa inini yabo leyo nto le yena usala yedwa la kanti yena ufuna ukuyidlala ney'ngane zakhe. Ukuthi once limana day yabo singalindele futhi nathi hayi already hayiqa kubuye ne-TV enkulu yabo. Le TV inkulu idlula zonke lezi zalabo makhelwane laba kade sibuka kubona yayibo leyo nto le esijabule futhi indlela esasijabule ngayo njenge as i-family. Naye uma umbona futhi ukuthi naye u-proud ukuthi for the first time ukwazi ukuthi asenze sibe happy sonke ngesikhathi esisodwa yabo leyo nto le, which is very rare mawuphuma kule mindeni le emkhulu yabo leyo nto le. Hayi ukuthi kusenjalo sa-enjoy le TV kuthi nje one morning yabo leyo nto le, hayi singavuka ekuseni hayibo TV bula, TV bula, i-TV ayikho. Ngishawa uvalo ngiyibuza ukuthi hayibo ubani umuntu ongenza le nto le ongavasana asuke ezongena umzini yocela abafana kanje athi uzontshontsha i-TV. Hayi mvalo ngivasane ngisuke ngivuse wonke umuntu ngithi evukani madoda i-TV angiyiboni yabo leyo nto. Kuvuke wonke umuntu sivuke sonke size ngala e-sitting room yabo. Uma lapho yena avuke ekugcineni athi mevuke ekugcineni afika ahlale phansi kusofa lapha e-sitting room yabo. Athi mehlala phansi mbonele okweqolozele kulesikhala lesi ekade sine-TV wayibo leyo nto le. Uyambona ukuthi imphethe kabuhlungu athi kuba emotional athi ebesisuka emva kwalokho eqhathaza iy'nyembezi. Eyi uyabona mfethu kwavane kwanzima-ke kuthini yabo. And futhi mfethu if wazalwa yi-single parent uzoyi-understand-a le nto engiyishoyo mfethu. Akekho umuntu ofuna ukubona uma wakhe ekhaliswa omunye umuntu ngaphandle makuthiwa lawa ama-tears of joy. Hayi yabona mfethu kwasiphoqa-ke nathi ukuthi yabona manje kumele siphume yabo leyo nto leyo. Asikwazi ukuhlala la endlini, hayi sihlangane siphumele ngaphandle sikhulume sithi ngqom. Yabo masithi ngqom khona igama lomjidi oyedwa wala ngasekhaya yabo leyo nto le elilokhu liqhamukile nje le gama lakhe. Hayi nalo meqoqa kulo qhamuke le gama lalo mfethu yabo. Sithi asingagagameli yabo siqale siye kwabanye abangani bakhe nabasondelene nabo sithi ukwenza i-investigation encane senze uphenyo. Masenza lolu phenyo lolu sithola ukuthi hayi man yileli gama elilodwa lelilokhu liphumile. Hayi sibe sisuka nangempela sinikela kuyena le ndoda. Njengoba sinikela le ndoda le sinangunobhuti abawu-5 sihamba siba u-4 lo mncane usele la manje imina wokugcina lo semva kwami usele yabo khona obhuti bami abadala. Hayi sinikele khona yabo. Masifika khona ngale ndoda le sifike siyicele masifika laphana khona ubaba wayo. Mafika ubaba wakhe simtshele ubaba wakhe ukuthi sawubona baba besazocela le ndoda le yabo lo khona inkinga esinayo encane yabo leyo nto le. Hayi ubaba wakhe asibuze ukuthi ngaze usenzeni-ke lo mfana wami yabo. Singafuni-ke nathi kulokhu sichaza kakhulu ukuthi kwenzeka u-1 no-2 no-3 no-4 kanje yabo leyo nto. Simthathe siphumele naye ngaphandle ebese siyambuza ukuthi mfethu bekwenze njani wena ufike ekhaya ngey'khathi ey'thize. Cause lo mfethu lo wafika kathathu ekhaya. Okokuqala wafika wathi uzofuna mina.
mind you lo muntu angimjwayelene asazana sikhulumisana and uyangibona mina emgaqweni before kwenzeke lesigameko akasho lutho ukuthi yena wafika la ekhaya ezofuna mina nawo right ayikho iflop yabo le nto le. Okwesibili bambone edlula la ewindini after kade efikile ezofuna mina yabo le nto le bambone edlula sangayinaka-ke le sabuza kwesithathu sesibuza yena ukuthi wawusufunani kwesithathu siyazizwa lezi izathu noma futhi singagculisekile yabo le nto le wawusufunani-ke wena lapha edladleni kwesithathu athi hhayi ngangizodayisa upende. Sithi upende wena ubonakalanga nje uphethe upende athi hhayi omunye upende owu-5 litre mind you awukho upende owu-5 litre ongapenda indlu yonke wabo le nto le angazi lo 5 litre wathi zowenzani. Hhayi simbuze-ke thina ukuthi uphi lo pende sifuna ukuwubona yabo masithi sifuna ukuwubona aqala akuchaza izibi nezabo ethi hhayi awukho ukomunye umngane wakhe. Lo mngane wakhe lo munye uhlalaphi uhlala kwenye indawo eyisikole uyi-security lapho. Lo mngane wakhe umngane wakhe ababhema naye iwunga bowu-2 yabo leyo nto leyo negenge yabo. Hhayi sithi thina yazini mfethu asinikeleni khona sifuna ukuhamba nathi siyowubona lo pende lo ngamehlo ukuze sikholwe ukuthi ngempela ubudayisa wona. Hhayi sihambe la endleleni siyamtshela ukuthi ungasigoqi mfethu yabo le nto uyambona bambuka ebusweni ukuthi yabo lo mfethu uyacabanga ukuthi isiphi esivala ngasishaya ngaso ukuze aphume la yabo leyo nto le. Hhayi sihambe esithi masifika kule sigele lesi eyilokhuni sithi nje sisasegeyithini avasana sibone lo mfethu lo mngani wakhe lo siyobheka kuyena upende athi masibona vana asho ngejubane yabo ngasikhathi esho ngejubane nathi fast sibe sivula upotsho yabo leyo nto le singena ngaphakathi esikoleni abebaleka so lo mfethu ngasikhathi ebaleka ushiye endlini yakhe ushiye uvulile yabo beshiye evulile hayi siyangena siyabheka abantu basesibheka la sisabheki-ke nopende kuphela sesibheka nanokuthi i-TV ikhona la. Hayi sibheke sipaqulule hayi singatholi lutho nalo pende singawutholi yabo bese sifile ngazuthi yona mfethu indaba kwangase senze ilima uphi lo pende ubuthe ulalo mfethu ubaleke yedwa ayaloko echaza izibi nezabo yabo sibe sihlanganisa ukuthi yazini mfethu into ekuzomele siyenze asihambeni selaba abhema khona yabo masifice sibe sibavalele bonke la khona indawo ababhemela kuyona iwonga yabo sikwazi vese bavalele bonke sibabuze kahle bonke ngeke singayithola impendulo hayi sibe sithi qhu sihamba naye basifika kalo fethu lo siyobheka kubo fethu kunegate elide kukhiyiwe yabo esiqale siqonqoze asiboni ngaphakathi bona basibona ngaphakathi ayisiqale siqonqoze qu ayingavuli imuntu emva lokho sithe sibile silokuze kukhala hlafu yabo amahlathi hlafu siyaqala ukuthi hayibo kwenze njani kwalokho khala hlafu sithi masithi siyaqalaza obastard bayaphuma ngabe bayabaleka emva lokho sithi sishaya ifence hayi sebebalekile akusekho umuntu sebekude yabo leyo nto le ayisekho into esizoyenza hayi acela ukuthi nathi siyabaselekayo manje sithi qwa yabo leyo nto le kancane simbuze imibuzo yabo leyo nto le emva lokho sihambe naye sithi masifike erank siphinde siqale phansi lembuzo sento esiyenzakalayo manje iyitori ayisafani yayibo leyo nto leyo sekukhona la kugejana khona nezibi zabo ayisafani njengasekuqaleni kuthi qwa yayibo leyo nto leyo kuze kuqale kufike nanabantu athi besuka bese bonke kufike nabantu seyajampa ngoba abantu sebeqala bayakhuluma ngala emaceleni bese yavala liphalaze iqinisa athi hayi i-TV siyishayile bachaza ukuthi siyishaye kanje sayikhipha la endaweni kanje emva kwaloko sayidayisela imoto khona ama-taxi ayihambela ngasekhaya kuthiwa ama-taxi asesiphingo athi emva kwaloko sayidayisela imoto iyahamba into esingayenza fethu mina ngazama ukuthi ngimlinde lo muntu la noma sihambe sekuyena siyesiphingo siyoyilanda le TV wayibo leyo nto le usho ukuthini ayi makwenzeka lento lo umphakathi uvane kube ngathi ubaseleka kakhulu uvane uvutha umlilo-ke manje umphakathi uthi injani lezi mpahla lezi ezibukayo sho nezethu izobuya siyayifuna yayibo leyo nto ayishinto qwa ngaleso sikhathi mfethu ngina-16 umphakathi nangubamba induku mfethu ngejezi ayikho into engayenza ngeke ngikwazi ukuvimba imopho yayibo leyo nto le kuthe kusenjalo mfethu umjida wasekhaya umdala wabengitshela ukuthi yazini sekuyisikhathi sokuthi uhambe esikoleni ngalolo suku kwakumele ngiyothenga ingubo zami ze-matric dance kwakumele seku-matric dance nasesikoleni ngangicelile hhayi nakamnandi-ke simlalele ubhuti omdala ngibuye ngizogeza ngibashiya nje basadila lapha naye lo fethu ngibuye ngizogeza kamnandi ngigqoke ngithi shwi
ngihambe ngiyothenga ingubo mfethu lezi ze-matric dance ngibe grand, emva kwalokho bese ngiyabuya. Ngithe uma ngibuya nje uma ngithi la emgaqweni ngehlile ngithi ngiyabona kugcwele amaphoyisa la, khona ney'moto zey'dumbu la yabo. Angitsheli ukuthi kwenzakalani yabo, ngiye ngakhona nami ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Uma ngifika laphayana fike ngiyabuza ukuthi hayi bo bafethu kwenzakalani la, kwagcwala amaphoyisa nani nani. Sekube khona umjito oyedwa oshayisa kumina yabo leyo nto leyo. Mefika kumina lo fethu lo afika ngihlebele ethi fethu yabo lo fethu lo kade nimshaya ekuseni uyena lo ozolandwa iy'moto zey'dumbu la, ushonile lo fethu lo. And lamaphoyisa aloku ebuza ngani ukuthi obani osibani bani, ngazi ukuthi afuna nini. Sliza la ngoba manje bazosuke bakuncuke khona zinje. Engivane ngibone nami ukuthi yabo ijampile, angibe ngisliza ngempela, ngihambe ngiyaphi ngiye ekhaya. Uma ngifika ekhaya ngifike ngitshela abafowethu ukuthi bafowethu sekunento ekanje kanje 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 kanje. Bathuke nabo yabo, bebengazi uyayibona leyo nto leyo. Emva kwalokho situku nje isikhashanyana, sathi siyezwa amaphoyisa aseyasifuna afika la ekhaya. Athi mefika kokuqala angasifici, uyayibona leyo nto leyo, asifice asikho cause nathi khona izinto esibhizi ngazo esizenzayo emaceleni, asibona abantu abahlezi besekhaya. Bese sizwile ukuthi ayasifuna la maphoyisa la, caca ukuthi manje sesidlala lento ekati negundane. Bebefika baqale bafike, bese befikile bese siyabuya thina ntambama. Mhlawumbe befike ekuseni sobuya ntambama, befike ntambama sobuya ekuseni yabo. Cause amaphoyisa iy'khathi ey'ningi ngalezi y'khathi amaphoyisa awafiki kabili, ayengafiki kabili. Amaphoyisa bese efikile namhlanje awuze afike ngakusasa, afike ashiye umyalezo kini yabo. Shuthi la bazothi bebefikile sizwe kuthiwa sebefikile sibuye emva kwabo siyozidlala lo mdlalo. To a point la kwafika khona i-oledi lathi khona yabona manje mina sengikhathele-ke lo mdlalo lo. Into engizoyenza ngicela nihlale la phansi, ngizowafonela lamaphoyisa lawa ngithi awazonilanda kulungiswe le nto niboshwe, ekungcono sibone emva kwalokho ukuthi kwenzakalani. Sithi i-oledi likhuluma kanjani malikhuluma kanje yabo. Lapho akukho ukuthi ungakuphikisa uyayibona leyo nto leyo. Hhayi nangempela kube njalo. Oledi lwafonela amaphoyisa, afika amaphoyisa, afike ebusuku amaphoyisa, athi mefika afika asithathe. Indlela asithatha ngayo lo maphoyisa asithathe ngazuthi azosibuyisa yabo, nendlela asho ngayo u-oledi uthi hhayi sobabuza imibuzo embalwa bese siyababuyisa, uyayibona leyo nto leyo. Hhayi sihambe nangempela yabo, sitshele ukuthi thina siyobuza le mibuzo embalwa bese siyayibuyela yabo le nto le bese iyaqhubeka. Sihambe masifika lapha sithi siyafika e-police station akekho ofuna ukukhuluma kuthini yabo. Silokhu siqhwebana amaphoyisa ayabuza, aze acasuka amaphoyisa athi yabona ubani ufuna ukukhuluma futhi ekhaya ngenani eselini, yayibona leyo nto leyo. Nangempela uzivalele eselini, mind you lapho ulesine entambama yabo, hamba uzivalele eselini amaphoyisa athi ngoba nifuna ukukhuluma salani lapho yabo. Thina siyitshela ukuthi hhayi njengoba sivalelwa la kulesine showcase ngakusasa ekuseni sovuka sihambe siyolokhunja siyoqulela ibheli, uyayibona leyo nto leyo. Masifika la ema-police holding cells, mfethu yabo songinja njanja la bangempela. Siyathi siyafika khona bona bodwa lapha nemiqunzi engakanani, mhlawumbe imiqunzi engaka. Into ekuncinza uze ukhathale yezo, ikhambe uyisuse uze uyiyeke, uyayibona leyo nto leyo. And futhi ayikho enye indawo, shuthi uma ukuthi kanjani zolala umile ungambathile, iyona ekhona, uyayibona leyo nto leyo. Sinikele singene kule mqunzu lwesilale. Silala nje thina sine-hope ukuthi hhayi makusa ngakusasa vele u-Friday izinto zisa-right, siyavuka siyobingelela inkantolo sithole ibheli siyaphuma impilo iyaqhubeka, okunye sokubona ngendlela. Kanti asibuzanga elangeni, siyitshela into engekho. Hhayi kusa nangempela kusasa ekuseni, futhi makusa ngakusasa ekuseni nje makusa, hhayi abantu bayavuka bashaya amanzi, nathi sishaya amanzi yabo, siyageza vele silindele ukuthi hhayi thina siyahamba siyobingela inkantolo siyalapha. Hhayi bakhishwa baye enkantolo, sibani bani, yes sir, sibani bani, pa. Hhayi bo, thina sangabizwa mfethu, hhayi nangempela kuvalwe igate qha. Hhayi siyazizwa nazo iy'moto eziy'enkantolo ziyaduma ziyahamba. Hhayi size simemeze ubaba siy'tshela ukuthi hhayi khona iphutha elenzekile yabo, sibize iphoyisa. Masibiza iphoyisa la siyalibuza ukuthi hhayi bo baba, nabantu bevuka beye enkantolo nathi sifike izolo, indaba sinayo enkantolo. Liyashiwa iphoyisa mfethu, lava lathi iphoyisa before nje uze uye enkantolo
kumele kuqala uspende 24 hours kwiseli yakho before uzokwazi ukuyobona inkosi enkantolo. Mind you, thina sifike nini? Sifike ngoLesine ntambama. Shuthi 24 hours wethu yophela nini? Mhlawumbe ngawo uMgqibelo noma ngawo uLesihlanu, ibala ngizenzanga kahle. Kodwa lonto isho ukuthini? NgoMgqibelo neSonto ayikho inkantolo evuliwe. Shuthi thina size siyobingelela ngoMsombuluko. So lento isho ukuthini? Thina sisabuyela kulabo songinja laba siyolala kubona futhi. Asina choice, ayikho, sisitakile la mfethu. Yabona-ke lapho mfethu Friday, mfethu into eyenzeka ngo-Friday kule sele sikuyona, abantu bayangena iy'nhlobonhlobo zabantu. Plus ngoLesine noLesihlanu amaphoyisa asuke enesibalo. Yabona amaphoyisa nje kwesele anesibalo ukuthi kumele sibophe abantu abangaka within isonto elingaka, yabo. That's why ubone ngazuthi uma ngoLesihlanu nobani uthole ukuthi abantu baboshelwa nento ey'bhedayo, yabo leyo nto leyo. Abantu sebegcwalisa isibalo. Bangena abantu. Silala phansi la emaselini amaphoyisa akho ngisho nemibhede-ke. Silala phansi zothi imbatho osonginje. Baloku bengenile abantu, baloku bengenile. Engayibuza ukuthi ngaziyozala nkomuni la, njengoba sibaningi kanje yini esizoyiphila la. Bangene. Ukuthi mfethu ntambama sekuzovalwa la, sekuzovalwa imaster. Kube kungena enye inswelaboya. Into emnyama eyisilenda ethusa ngisho ismayila lento. Ingene ethi mayingena le nswelaboya ingene ngaphakathi, ifike ingene ibuke wonke umuntu, ivule ngo-6, ivule ngo-7, ivale ngo-6. Hayibo leyo nto leyo siyaqawa nathi ukuthi kwenzakalani-ke manje, ngathi kufike ezinye. Ithi uma isuka lapho isuka ibe la ima ngasemnyango lapha, ibiyishisela ugwayi, ibuka yonke into la. Mfethu ingene le nkalabethu. Ayithi bese ingenile emva lokho ilokhu nje ifike ingene ibe ngasemnyango, ivule ngo-7, ivale ngo-6. Uyayibo leyo nto leyo. Baphakamisayo bathule abangaphakamisi, uyayibo. Ithi bisuka le ndoda le ibihlala la ngasemnyango ishisela ugwayi, uyayibo leyo nto leyo. Ibuka yonke into eyenzakalayo. Yabona-ke laphayana mfethu uma usemaselini la amaphoyisa, ifoni isuke kuwena, ukhunyulwa iy'ntambo nje ukuthi ukhunyulwe ibhande nokuthi ungayilengisi ubekwe lapha, yabo leyo nto leyo. Ifoni isuke kuwena and somehow labafethu ababhema inkunga angazi kanjani, ngathi suke sebelindele ukuthi bazoboshwa noma just in case bazoboshwa. Hlezi benayo iwonga, ngisho ubafice emaselini ukuthi angifice umuntu, hayibo ungene newonga, awazi kanjani, ngathi ube-ready, yabo. Abanye bayabhema kwenzeka yonke into, yabo. Le nkalathi lokhu ibuka nje, yabo leyo nto leyo. Imithi iyasibona le nkalakathi asilapha ekhoneni, sihlezi siba u-4, yabo leyo nto leyo. Siyihlalele siyixoxela sodwa, siyayihlekela futhi nalapho, yabo. Nakhona akuhleka ngokuphapha ngendlela ehlukile kulezi zinto esiy'xoxayo. Kodwa nakhona umuntu unako lokho kuthuka lokho anako ukuthi kule ndawo phela ngeke uloku uthukile usuku lonke, yabo. Ufike ngayizolo kusanamhlanje usabanda, yabo leyo nto leyo. Le nkalakathi ibi-approach, yayibo leyo nto leyo. Ima-approach iza ngakuthina, fike isixoxiswe, yabo. Sixoxe kamnandi, sitshele ukuthi kanjani, nathi siyichazele ukuthi mfethu siboshiwe la, abanye basiboshiwe kwenzeka u-1 no-2 kanje. Kumanje i-old lady edladleni liselilodwa nje nentwana encane, yabo. Intwana encane ngeke ikwazi ukunakela i-old lady, yabo. Sangenzeka noma yini, yabo leyo nto leyo. So lo mfethu lo shuthi indlela ancanywa ngayo indlela esine-connection ngayo ne-old lady masixoxa ngayo. Besisuke besitshela ukuthi mfethu, mina sengi-disappoint-e kaningi i-old lady mfethu, ngidla iwunga, ngenza nalezi zinto lezi. Ngiyafisa ukumenza proud, loya mama loyana sengimhluphile kakhulu, yayibo leyo nto leyo. Sixoxe, yabo leyo nto leyo. Athi besuka lo mfethu lo yakhipha iwunga. Athi mekhipha iwunga esefuna ukuyibhema, amtshele lo mjida wasekhaya umdala ethi yazini mfethu, angizofisa ukwenza i-old lady lakho libe proud. Ungayibhemi le nto leyo, yabo. Lelo ithuba lakho lokuthi ube clean, ube grand, uphumele ngaphandle usu-right, uyayibo leyo nto leyo. Lo mfethu lo kube ngathi uyamuzwa, yabo leyo nto leyo. Kodwa lokho ebuyile ukhiphile, silokhu simkhuze njalo, alale mfethu. Kuse ngakusasa kuba uMgqibelo. Mawuba uMgqibelo sisahleli la, abantu bayangenwa, yabo leyo nto leyo. Mebengena la, le ndoda manje siqalile kuyasebenza khona ngaphakathi e-police station. Imagine i-police station because
iyona ndawo la ukwazi ukuthi ubaba ummemeze manje yabo lapha kukhuthuzwana kakhulu njenga bese udluliselwe ngale la usuke uyolinda khona i-trial yabo. Kunomehluko bese kukanjalo. Hayi lapha le ndoda basebenze lapha bakhipha isogwayi yenze yonke into. Maqeda ukusebenza ibuye ize la kuthina ilokhu isibhemisa yabo. Ilokhu isixoxisa. Hey kuze kube caca ukuthi kushaya intambama-ke manje yabo. Makushaya intambama, hayi valwe master. Usuku lokuqala valwe master mathi mayisuka lo fethu laphinda ayikhiphe le wonga. Yabo leyo nto le emva kwaloko siyithathe le wonga kuyena yabo leyo nto anqabe nayo. Bese emva kwaloko simtshela ukuthi yazi akenze njani akayithathe yena ayichithe lapha etoilet ukuze azi ukuthi akanayo. Yabo leyo nto nayo isebenzayo kulaba fethu la bayichithe abayeke futhi bayibheme befuna ukuyibhema. Hayi nangempela lo fethu enze njalo. Engalolo suku fethu ngomgqibelo elimshayana irokoro. Shawa i-arrest ibhadi. Umbulali arrest ey'phiqiphoqa fethu ethi hayi bafethu ningeke sewungahamba iphi fethu kanjani. Hayi bakhona ungena nawo la ngiyayibhema. Silokhu sila simxoxisa sithi fethu izodlula le nto bekezela. Limbulale lo irokoro. Kuze kuse lo muntu ebulawa irokoro. Kube uSunday futhi ileso. Setshenzwa abantu sebenza ngalabantu abangenayo la eselini yethu akukakayiwa kulawa amanye amaseli because awukwazi ukudlulela lawa amaseli awukho uthame wemashi le ukuthi nine-break yokuphuma kanjani lapha la maseli amaphoyisa. At least thina sasingenawo angazi noma khona yini. Hayi ndoda kube yileso shaya umsombuluko. Monday kumele usobingelela inkosi enkantolo. Kuyavukwa ekuseni vuka le ndoda lesishawe irokoro namanje sayishaya kodwa sekungconywana yabo. Shuthi lo fethu lo okunye engashongo shuthi lo fethu lo ngawo uSunday ebusuku athatha ifoni afonela uma wakhe ajethe oledi ngaxolisa mangisuka la ngiboshiwe njengamanje angifuni ukuthi uzongibheka kodwa mangisuka la mangize ekhaya ngiyaxolisa sengikhathele lempilo mina ngiyakukhumbula nani. Yabo bashare le moment fethu ne-oledi lakhe likhale kamnandi yabo leyo nto leyo. Bese lo fethu lo emva kwaloko abuye yabo leyo nto leyo ebuye sezoyotshela thina ukuthi bafethu ngiyabonga fethu ngento eningenzele yona yabo leyo nto leyo. Into engenzele yona bafethu inkulu kabi yabo. Alawazi ngaphandle kwenu bengeke ngikwazi ukuyenza lento. Yazini ngiyazi vele nina ngoba ku-Monday showcase nizoyithola ibheli niyaphuma. Yabo leyo nto leyo maniphuma iyodwa into esiyoyenza. Yabo la ngizophuma ngisebenza imali but ngisebenza imali siyahamba siyoshisa inyama. Yabo sesiyibonile vele imisebenzi yale ndoda sesiyayithemba vele ukuthi hayi le ndoda le ovike isebenze izinto nje kubuye ku-right sibuye sihambe sodlala inyama eyishoyo. Hayi ngalo ndlela sa-develop i-friendship mfethu that was unplanned yabo leyo nto sa-sort of connect. Hayi kusekuseni asekusekuseni Monday nathi sijahile lapho ukuthi siyobona inkosi enkantolo sithola ibheli kanjani. Sigeze kamnandi kuvuka. Makuvukwa ngasikhathi seney'nkantolo nihlanganiswa ndawonye nonke. Manihlanganiswa ndawonye wonke umuntu usuke esebuyiseliwe into yakhe akasekho umuntu osuke esephathelwe iphoyisa ngoba manje niyakephi niyalapha emaselini ey'nkantolo. Manje lapha emaselini ey'nkantolo kumele nithathe iy'nto zenu ngoba nisabuyele la e-police station. Thina sesispende uLesine, uLesihlanu, uMgqibelo, iSonto. Savuka ngomsombuluko shuthi sesispende 4 days silele emaselini amaphoyisa. Yabo leyo nto leyo. Hayi ushaya umsombuluko. Hayi mashaya umsombuluko. Hayi sesiyavuka sesigezile sekwenza yonke into sesiya laphayana lapho sesiya khona sesiyobiza ukuthi umuntu nomuntu uya kuyiphi inkantolo. Hayi le ndoda lezi zinto eyizenza ngalelo langa lelo fike laphana imisi yi-2 ibiso 7 shaye phansi ngonyawo ibabize nga-1 lapha babize igebengu buye eceleni wena buye eceleni wena. Yabo leyo nto le yabo leyo nto le shuthi manje yenzani isikhudluza nalaba kade beshaya ifrodi beyibiza ngento abangayona bethi bayiyona. Icele lapho boyisibele icele besihlanganisa wonke lamasosha lawo ekuyiwona uqondile lawo ekuyiwona yiwona ewatholile yabo bese wahlanganisa ndawonye. Into ayisetshenzwa lapho ngenwa ngala kugcokwa imali ngcuka ugwayi kuncukwa ini ihlanganise.
yabo leyo nto le ayibaqedi kuhlanganiswe kuhlukaniswe kusethwe ngale ndlela ekusethwa ngayo. Thina sisuka nje la e-police station siyahamba siya enkantolo, sihamba ne-mindset nje ukuthi hayi vele thina la masifika sofika senkantolo, masifika enkantolo sithola ibheli, masithola ibheli siyahamba kuyodliwa le mali le kade isetshenzwe le ndoda because le ndoda isho kanjalo ukuthi masisuka la siyahamba siya kaMdladla siyoqhoboza le mali. Hayi siyahamba nje mfethu singena emotweni siyahamba masifika lapha enkantolo sifike sifakwe eselini eyodwa yabo leyo nto le manifakwe kuleya seli elilodwa kodwa ekugcineni nisendwe enkantolo engafani because amacala enu awafani. Kodwa le nkantolo ophumele kuyona uzobuyela kuyona, le seli ophume kuyona uya lapha phezulu enkantolo bese ubuye uzobuyela kuyona even ngisho uphume ngoba kusuke kusakhona izinto ekumele uyisayine. Hayi sihambe kamnandi. Noma sifika lapha siphinde sihlangana nabanye futhi yabo abaqhamuka kwezinye iy'ndawo bengakaboni. Hayi iphinde iqhubeke le ndoda 77 siyasho ukuthi hayi shuthi iyanda-ke le mali le sothi siphuma siyoyibulala ngempela le mali kaMdladla. Nale ndoda iyasho ukuthi akhululekani masiphuma la siyoshiya le mali kaMdladla. Ayihambe enkantolo le ndoda le ibuye eqala isho ukuthi hayi madoda ngitholile ibhezi zami iqondile ngiyagoduka yabo sengizolinda nina. Hayi shaya isikhathi sokuthi ngingene icala lethu ayisibizwe Sibanibandlovu sibizwa so-4 sibe sinyuka senkantolo. Masifika enkantolo afike angena amacala so lokho engenile siyahamba isikhathi yayibona leyo nto le lokho engenile lamacala la kuze kucace ukuthi kuba late yayibona leyo nto le makuba late mase sifika siza sesikhathi sesibonana nenkosi enkantolo. Inkosi enkantolo isishiya nge-come tomorrow it's ngeke ngisakwazi ukuthetha amacala wara wishi kanjani come tomorrow mind you bese uphumile e-police station holding cell awusakwazi ukuthi ubuyele khona usuyasuswa-ke manje usuyise-Westville. E-Westville kephi ise-medium A la egqoka khona ama-uniform ayedwa la kulindwa khona i-trial la khona yonke inhlobo yenswelaboya laphayana uphoswe kuleyo ndawo. Sihamba siya khona asahambi futhi nale ndoda le kade siyitshela sohamba naso le mali nani. Hayi sibe sibuyela ngaphakathi yabo masibuyela ngaphakathi nawo umfethu usakhona lapha akaqeda ukusayina izinto zakhe kahle. Masifika laphayana lo mfethu simtshela ukuthi hey bafu akuhambanga kahle yayibona leyo nto le shuthi le mali usuyoyidla wedwa. Ngibone ukuthi lo mfethu akekho grand ngale nto le bese eyitshelile yabo leyo nto le because wavane wabaqine zimashe zayisigebengu mfethu kodwa kuthina nje mfethu wavane waba umuntu wasiphilela saphilelana kwamnandi yabo. Masifika laphayana kukhulume nezinye iy'gebengu nazo engawatholanga amabheli ey'phinda khona laphayana e-Westville akhulume nazo bese kwakhona enye i-out ekwakuthiwa ubani Opperman. Le ndoda le yayi-26 uyayibona leyo nto ekuthiwa Opperman. Hayi bese ekhuluma no-Opperman ukuthi ahambe nalamadoda kanje mfethu ufike wabhekisa watshela ukuthi imini ulokhunja kanje bakhulume baqedwe yabo leyo nto le emva kwalokho amuthi balance uyabo ukuze sizohamba grand sithole yonke into esiyifunayo. Masifika wena mfethu laphayana sihlale kancane qhamuka uwolawola ile moto amaphoyisa engathi i-truck lelayisha wonke umuntu yabo leyo nto leyo. Siboshwa steers hayi silokhu silayishwa emva kwalokho bisuka iqhuma yabo ngasikhathi nihamba la ngoba nimixene la kuney'xakaxaka ezenzayo khona abantshela ukuthi esiyafika e-Westville ngisathi nisijwayela kabi la emnyango nina khona izinto kukhulunywa into ezisabisayo ubone ukuthi uyaminca ukuthi awusiyafika ekhaya elikhulu utshela vele kade zahlala laphana uthole umunye usespende 6 years equla icala akalitholi ibheli akakagwetshwa nokugwetshwa yayibona leyo nto leyo bathi awunawo ubonyuwa nabo fresh lapho umincini uyasho ukuthi yabona-ke la kodabuka ibhantshi-ke la plus uthole lapho ney'tori okuzizwe-ke nawo ngey'ndaba zasemajele ukuthi kwenzakalani kanjani. Lungile hayi sihambe yabona bese uzofika elokhunjani e-Westville. Before ufike khona e-Westville bese ungena kulo mgaqo lo because umgaqo wejele uwodwa noma usungakulezi zinto yabo bese ungena kuloya mgaqo leya suke kade kunomsindo ongolwawona kodwa the moment imoto isuke ingena laphaya
ubona kuthuleka ukuthi cwaka. Asikathi ungena nje uwola kuloya mgaqo ubona kuthuleka ukuthi cwaka, ney'gebengu y'thule uyibona zehlisa iy'gqoko. Ubone ukuthi uyabona manje wonke umuntu uyabona manje ukuthi yabo bese singena lo mgaqo lo, there's no turning back. Umuntu uboshiwe-ke la, ayikho futhi into azoyenza, akusekho ukubhikela emuva. And uyabona futhi ukuthi nalaba ababhampayo benze ngazuthi abanandaba abasabi kwarawishi kanjani. Uyabona indlela umoya oshintsha ngawo mfethu bese nilapha kolawola ningeka kulowa mgaqo leyana ukuthi nala madoda athukile ukuthi sesibuyelile. As much as ehlala kahle engahlukumezeki kodwa anayo le nto le ukuthi sesibuyile kule ndawo le kwahele. Uyabo futhi ubone ukuthi bangadisturba leya moment of silence leya peace ngaqhuma nanempama. Hayi sambe mfethu sambe ingene ngaphakathi. Masifika lapha ngaphakathi sithi sifika lapha yana kuthiwa sifakwa ngala kwenye, masifikele reception sifaka enye indlu lapha. Masifika lapha kuleya ndlu leya gcwele amadoda anqunu. Uyayibona leyo nto leyo, amadoda anqunu aqojeme kanje. Lo kuthiwa ngabantu Thawuza, bakuthiwa Thawuza unqunu ulenge ngepipi nilandelene kanje nolayini khona bangala nebaningi. Bakuthiwa Thawuza kusuke kuthiwa shona phansi ukuze kuvuleke imbobo yokubhosha babone ukuthi ayikho yini into oyifihlile. Uyayibona kuthiwa Thawuza nepipi idlala kanje. Uyayibona nokunuka nomtsintsila lana mfethu kubi nimile nibaningi lakhona abakade bagcina ukugeza amaphara mfethu yona yonke le ndoba. Thawuza ushona phansi kanje mfethu ayikho into ehlisana isithunzi ngaleyana. Yabo mase kube khona umuntu oviderizer leya nto leyo akekho umuntu ongaphinda kuhlonipha. Ubone ukuthi yabona-ke la isithunzi sakho sesehlisiwe la awunalungelo la ngempela. Thawuza shone phansi shone phezulu uvula le mbobo yokubhosha bele ubekubuka kanje kuthiwa dlula. Thawuza omunye ashayo. Uyayibona leyo nto leyo. Nakhona unikezwe nethuba lokuthi ugqokele la kuthiwa ubuyela ngala ngase-reception. Uma ubuyela ngala khona ngisho nalabantu besifazane uyaphuma uhamba uyagqoka yabo. Abanandaba nje mfethu. Uyabona ukuthi wena usu-dehumanized awusayiyena nje umuntu nhlobo. Awufika ugqoka ukuthi usagqoka nawo amabhunu aqhamuka nezinja la nibulala ngedonkey spirit. Why you standing like a god? Angazi ukuthi mhlampe sebecabanga ukuthi kumele ugqoke kanjani, kumele ugqoke uhleli phansi yini kusho idonkey spirit ufole lana mfethu. Isicathulo sakho uthi uyasilanda sekude le ushawele leyo nto leyo. So wena mfethu nezinto angeke ukwazi ukuthi mfethu kusuke amabhunu lawa ahamba nezinje kusuke kusayi-racism yini noma mhlampe engenxa yezinto ezenzeka la ejele ukuthi akumele kube khona umuntu osukumayo ukuze amaphoyisa ezobona amakhono ophakamayo nani. Uyabo ugcina ungasazi ukuthi ugcina usuwamukela lo punishment le. Ayasithathe ku-Opperman sambe naye mfethu. Masifika laphayana nje lokhunye sihamba lapha kulowa mhubhe loya. Sifika lapha thenga ishasha ngathi ujamu omixwe nerama. Yabo leyo nto leyo uhlanganise nesikho athi vele ngeke sisadla la sekulate siphutshuzele lezo zinto sishaye fast. Yabo sishaye fast singaze sibonwe abani. Sidle ayemva kwaloko sesiyofakwa emaselini. Yabo ayofakwa emaselini-ke mfethu laphayana. Anihambi ngokuthi kade nihamba nonke noma kanjani. Yabo bese siyofaka emaselini lo muntu lo kuyena esimthembile nawe ushovwa kwenye indawo yena uyi-returner vele kade elokhunje une-suspended sentence vele njengobe la ukuhamba elinye icala. Yabo uwumuntu vele usenendlu yakhe kodwa nawe usahamba icala thina siyafika. Ayi sisendwa kwenye indawo nathi. Ayi masifika kule ndlu asazi umuntu. Yayibona leyo nto le siyafika siyangena kule ndlu sifakelwa ngaphakathi. Kube yikona-ke lo ukuthi uma waselokishini khona izinto ey'khulunywayo elokishini ongayinaki. Uyabona leyo nto leyo like uma waselokishini uyazi ukuthi if ever uboshwa namarazi amadala ayakutshela ukuthi if ever uboshwa noma kuthiwa kwenzakalani ungabolenza iphutha ubongena uhambe uyongena kwesokudla ngaphambili ngoba nawo ama-26 ahlukile khona ngaphambili khona ngemuva bese kuba amadoda amnyama ngale ngemuva. Hhayi nangempela umuntu uma engena ayi lapho niyafika semile la khona amadoda amnyama khona ama-26 angemuva khona lama-26 bonke bayanibamba bethi hey wena woza la. Yabo uma kulezi y'thuka ugcina usuthukile. Uyayibona leyo nto leyo kuthi hey wena woza la
Phosa ngala ubizwa ngala nangale yabo thina kwasho ukuthi siyazi sangadideka sayiphosa ngala kuma-26 yabo asibuza ama-26 ukuthi hey kwenze njani siyabatshela ukuthi hayi siboshiwe la siboshwe imeda la kanjena so phuma ngosuku oluthile sifihle namathikithi ethu asifuni ukuveza amathikithi ethu uyayibona leyo nto leyo siyabatshela ukuthi hayi sisakude ukuphuma thina sisahleli la emva kwalokho basibuza ukuthi sinalo yini ivisit sithi hayi visit alikhona khona abantu esizobafonela kusasa amakusa mind you lapho sicamba amanga siyazi ukuthi kusasa amakusa siyahamba sesisabani kona sisaba indaba ukuthi manje sakhuluma ukuthi siyaphuma kusasa yani baba masihlukumeze uma kwenzeke something wayebo ja ngoba nama-visitor nina kubiza omunye umfethu oyimpatha ene-visit yabo so iy'mpatha nazo ziyahluka ngokuhlala uyabo leyo nto leyo nazo iy'mpatha ziyahluka ngokuhlala khona impatha ey'hlala lapha lezi ey'ngenama-visit ey'lala ngamavayiza zilale noma ingani bese khona iy'mpatha ekuthiwa zihlala emhlanga yabona lezi iy'mpatha ey'hlala emhlanga yilezi ey'nama-visit yabo uma kwazi ukuthi ne-visit uhlala lapha emhlanga umbhede wakho uney'ngubo khona ijuice yokuyiphuza nenza sure ukuthi ni-right because nina niyakhanyiswa ayibo leyo nto leyo ayizibe sithathwa nathi ngoba sithe sine-visit sibe sifakwa khona emhlanga hayi masifaka umhlanga silalele emhlanga siyixoxele kamnandi sekuseni makusekuseni ngathi sicamba amanga ukuthi sisazohlala asazi nanokuthi kuhamba kanjani makusekuseni kumemeza ubaba thina abantu bokuqala sigijima siyakusinka sisafuna ukungena kumashawa shawa ubuso fast qa shawa sijaha ukuphuma nje sibashiyile abantu lawo yabona kodwa kanti ubaba usazovula ama-mast yabo umuntu useme ngasemnyango akasafuni ukubuyela emuva uyohlala phansi uyasaba ukuthi umuntu usejampile manje ukuthi uthe usazodlala kodwa kuyaba nangubaba esevula ama-mast ekuseni umuntu sekuwuyena ogijimayo ayi gijime caca ukuthi hayi siyadla-ke kwenzeke yonke le jazz emva kwalokho bese kuyaphuma siphinde siyohlangana futhi la sihlangana la kuhlangana khona wonke umuntu bese kuyiwe enkantolo so sekuyisikhathi sokuthi abantu bahambe baye enkantolo khona indawo la nihlangana khona so sesihlangene so-4 manje so sithe sisalapho kuleyo ndawo leyo ubhuti shuthi asale lapho esibhalisele izinto zonke izinto thina sisuke so-3 size ngalo sithe masisuka nje samile la hayi yabe ishuba lapha enkantolo babe besuka bephakama ngelinye ikwelekwere zu shawa 26 eshaya ngombese la ekhanda lathi liyasukuma lathi diya lathi phansi lathi liyazama ukusukuma lathi diya lapho lathi phansi laba kwenzeka lento uphinde kuphakama omunye lapha awubhuti omdala usuka le ethi mesuka le ayesuke begijima mind you ubhuti omdala lesosikhathi akazi ngisho inombolo akazi lutho yabo iboshelwe nathi uyitshela ukuthi oyedwa wethu oshawa lapha athi mayifika laphana mfethu kufika bagudluze kanje abasuse ngawana athi hey kwenzakalani mayafika laphayana omunye umuntu yabo loo nto leyo that's where I know ukuthi ubhuti wethu bengabe ethi engasifela usuke engadlali because lapha kwangenzeka noma yini kuyena yabo leyo nto leyo kodwa wachoose ukuba selfless ukuthi ayinikele lapha yabo leyo nto leyo ayikwenzeka-ke lezi story zithi mayiqeda ukwenzeka phinde futhi fethu sibizwe sihambe senkantolo masifike enkantolo sifike nangempela kamnandi siyithole ibheli yabo leyo nto leyo siyaphuma-ke manje sithole ibheli hayi mayifika ngaphandle umuntu ngazi ukuthi use-free ngazi ukuthi le case isiphelile umuntu mayefika ngaphandle uyatshabasa uyayidalela fethu wenza lokhu nalokhu yabo ngalo 4 days kuthina kwangazi ukuthi kade saboshwa angithi lo muntu uyayiqala le nto la akayijwayele yabo siphume ngaphandle mfethu asiphuma ngaphandle attend inkantolo okokuqala icala lihlehliswa yabo so kunabantu laba elokhu be-advise already la bethe ingane izoboshwa le nto le ibucayi yabo into edingakalayo la kumele udle umuthi nani ube strong madoda yabo mina mase ngikutshele mfethu ngasikhathi siphume ngebheli si-athenda le cala leli ayikho into esingayizamanga ukuthi kuphele le cala mfethu sihamba bathandazi mfethu basinikeza amanzi bathi babona lokhu sihamba iy'ndawo la kuvane kukhala izinto kuthiwa ukhuluma labantu bakini abadala kumele nenze ukuthi nokuthi yabo leyo nto le
sihamba abantu abahlukile mfethu abasenzisa izinto ey'hlukile mfethu thina sazi nanokungena kulezi zindlu lezi ey'ncane ey'ngaka yabo lezi zinto ey'ncane ey'ngaka lezi ongena uthi ungene kuzona bafike bakwenza iy'nto zakhona ugqume mfethu uvalelwe kwakhona ubili umzimba uze ube bovu yezwa lapho uzama umuthi wokuwina icala hhayi kuthiwa le nto le izophela elokhu ingapheli mfethu udlulelwe komunye nathi izophela yabona esokugcina esagcina kuyena mfethu la ngabona khona ukuthi iy'nyanga ziyadlala ngabantu mfethu khona inyanga mfethu yayisihambisa amathuna mfethu ihambe yosimbisa iy'nto ey'thize emathuneni thatha amaselesele osiwe kuthiwa sidle iy'nyawo zakhona mfethu siy'khafule mfethu sihambe mfethu siyiswe emfuleni shawe ngentelizi intelizi incinzane labo fana ngathi ngaphandle ushaye isiginci uthi kanje shawe ngentelezi ibhade uncinzele umzimba wonke mfethu uthi uyahamba kusala into yakho la noma isikhwama sakho noma imali yakho kuthiwa ungayilandi bheka phambili ungasabheka emuva ushiya amabhadi sho ukuthi ibhadi liphumile uze uthembe mfethu ayikho into ezingayenzanga fakwe ezayonini mfethu ungene phakathi izayoni zikusho mfethu ngey'khali lezi y'nduku zakhona zithi ba zinikhipha amadimoni zinithele ngamanzi azinibuze uma niphethe amafoni noma amafoni aniwaphethe zisho lapho sizama wona umuthi wecala wonke umuntu esidlula kona okusitshela ukuthi hhayi lizophela lizonqamuka asukuboni umehluko yabo senza yonke leyo nonsense le to a point ukuthi already sesiyenze yonke le nonsense le nakhona la kukhokhela ummeli futhi ummeli okuwuyena okwakuthiwa uyakwazi ukukhipha abantu besey'nkingeni kanje kuphi khona ngoba bafethu umuntu sekudlaliwe ngayo mfethu ayikulungile-ke mfethu leyo sila ngaphandle senza zonke lezi zinto ziyenzeka kuze kuhambe mfethu kufike la ukuthi liyaqula lecala maliqulwa lecala leli kubiza ufakazi wokuqala yabo ufakazi wokuqala elinye umunye umathama ohlala la ngasekhaya sijwayele ukumbona yabo leyo nto leyo hhayi lo mathama angafiki enkantolo yabo indlela ekubukeka ngazuthi izinto zismooth ngazuthi izophela nje le nto leyo umuntu aqhubeke nempilo yonke into ibe right mfethu la sinamba ekugcineni mfethu ufakazi umuntu waba ufakazi wazofakaza la mfethu umuntu esasi-close naye esike sihlale naye even na today futhi sisahlala naye because sesinale understanding esinayo sisahlala naye siyiphuzele siyixoxele angeke usizwe siyivusa leyo nto sikaze siyikhulume siphumile la usibone silokhu siyikhuluma leyo nto leyo cause mfethu sesinenye i-mindset asisekho kuleyo nto leyo ukuthi manje kumele siyo-revenja why yena enza kanjena wafakazi asikho lapho uyena wayazi ukuthi wenzani mfethu yabo leyo nto leyo mayefika-ke lo mfethu lo ubufakazi bakhe uthi lo mfethu uyena umuntu wokugcina wamxosha emgaqweni elele esephelelwa amandla kade evuza igazi nani amagama okugcina amtshela yona wathi abantu bamshaya yilaba bafana abakwaNdlovu usibanibani nosibanibani so wasibala sonke yabo leyo nto leyo ngaleyo ndlela kwamthatha wamyisa lapha kubaba wakhe of which la afike washonela khona elokhu njena embhedeni may so rest in peace afike washonela embhedeni so lo mfethu ufika lapho uzosho leyo nto leyo ukuthi hhayi mina lo mfethu before washona ngitshela ukuthi usibanibani kwaba i-case yethu mfethu uyishayile uyibulele ndoda yayibona leyo nto leyo sibuye sekhaya emva kwalowo ufakazi mfethu kuthiwa sibuye solanda i-judgment sesibuye solanda i-judgment ngihleli la ekhaya yabo ngiyacabanga ngiyasho ukuthi yabona manje showcase umuntu uyogcwila la ngihambe lishawe usuku lokuthi sihambe siye ecaleni ngalo suku esogwetshwa ngalo masifika ngalo suku esogwetshwa ngalo ngafike ngayithathela i-under ngayithathela isixubho yabona nekhona into esingitshelile egazini ngaphakathi ukuthi yabona manje njengoba siyale siyogcwila akusekho ukubuyela emuva yabo futhi angitshelanga muntu ngayithathela isixubho ngayithathela ama-under ngawafaka ephaketheni sahamba masifika nje laphayana afika asho inkosi enkantolo ukuthi you are guilty of murder bani labe limemeza likhehla limemeza lapha ezansi enkantolo bese kuzovala i-steers kube kukhala ukhiye ushaya lapho odongeni
ubuyehlika ushona ngezansi. Stairs usuke usuyodla laphayana ulungele ukuthi usuyahamba uye ema-Westana, manje ema-Westana kumele ufike usudlile kancane. Eyi, sihambe mfethu. Sithi singakahambi mfethu, okay sihambe. Sithi masihamba mfethu, sihambe masifika. Lapho mina engqondweni yami into enginayo nginalokho ukuthi showcase, yabo uma ngabe ukuthi siyavalelwa, showcase ngiyovalela nalezi zasekhaya, siyolokhu unye endaweni eyodwa, at least sokwazi uku-unite, yabo leyo nto leyo, sibe some sort of ukubambisana or something. Kuphi khona? Ngithi uma ngifika mina mfethu kuthiwa wena Medium D Juvenile, wayibona leyo nto leyo, nalo mfethu wasekhaya omunye engimlamayo naye behliswa, yabo leyo nto leyo. Sihamba siyofola lapha, ngiyasho ukuthi at least mfethu khona umjida wasedladleni, vele siye Juvenile, ayikho into ezomoshakala kakhulu la, kungcono, yabo. Ngifole, ngithi uma ngiqeda ukufola nje mfethu, kube kubizwa mina kubuza iminyaka yami, kuthathwa yonke into ngami, yayibona leyo nto leyo. Emva kwaloko yena kube kuthiwa usemdala, akahamba aye ngale adult. Kwenzakalani? Sengizosala ngedwa futhi la, engizonavigate-a kanjani lapha izinto? Mind you, ngaleso sikhathi mina sengina-18, icala ngalenza ngina-16. Yabona mfethu, one thing about uhulumeni wase-South Africa, yabo uma efuna ukukubopha manje uzokulinda. Yabona into yokuthi u-under age, ngoba u-under age uzomele uthole isigwebo sokuthi usayine ekhaya noma kanjani. Nami ngangiyitshela leyo nto leyo, icala lalinda lalokhu lihamba until ngaze abe na-18 langishaya. Mali ngishaya lengikhomba-phi? Selingikhomba eJuvenile, e-Medium D. Jida wasekhaya omunye usendwe e-Medium B, abawu-2 e-Medium B, oyedwa e-Medium C. Kahle siyahlukaniswa manje. Hayi, masihlukaniswa-ke manje ngiza la e-Medium D. Mangifika e-Medium D la engizoqala khona, kumele ngiqale ukuyiphilela impilo yami, yayibona leyo nto leyo. Without abafowethu-ke manje sengiboshwe one man, yonke into engiyenzayo one man. Kumele ngiy'tholele ukuthi ngiphila kanjani, ngisurvive kanjani, how do I protect my virgin hole, yonke leyo nto leyo, yayibona leyo nto leyo. Hey, lungile-ke mfethu, sifike la e-Medium B, e-Medium D. Uma ufika la e-Medium D, ufika amaphoyisa akhona ayakuthusa, akutshela ukuthi la umthetho uthi kanje, uma uwenza u-1 no-2 no-3 kanje uzohamba la, uyayibona leyo nto leyo, noma uzofa induku, uyayibona. Ayi, fanele ubone ukuthi kuthiwa la i-draft kushaya usaserempini-ke la, ulinde uze ubuyele endlini, simfuna umuntu oyitshela ukuthi uyazi. Hey, ubone ukuthi engathi ijambile-ke la. Bathi besuka la bakushaya nge-uniform enkulu engaka, yabo leyo nto leyo. Yabo le uniform enkulu engaka iyaqhatha uma ufika, uma bekubona wonke umuntu uyabamba ukuthi unyuwane lo, yabo. Uma unyuwane unebhadi, wonke umuntu ufuna ukukutesta. And one thing engizokutshela ngawo, umuntu engayitshela ukuthi eJuvenile kungcono. Akutshela mina ukuthi one thing kulamajele lawa ama-adults, into engcono ngawo lapha kunomthetho, umthetho uyalandela, indoda iyagwetshwa. La iy'ngane lezi ayidlali, iphakama njalo, umthetho ziyawubhenda, ziwubhende ngendlela yazo ukuthi uvune zona, wayibona leyo nto leyo. Hayi, fike-ke la e-Medium D. Uma ngifika e-Medium D